Samba. Angibingelele egameni likaJesu igama lami ngoJumbo. Namhlanje silaba Bheka BK bekade sisakaza uhlelo sikuyake sizovela khona sithi abantu bazi ukuthi insizwa idlulile emhlabeni. So silaba BK ke besihamba noMaskandi. uMaskandi benze into enhle kakhulu ukuthi bavele bazobhunga emswaneni njengoba nje kwenzeka isimo esifana lesi. Esikubonga kakhulu ukuthi uBK lendlela esimazi ngayo nasekhaya uyiyona siye savela abantu bakuthokozela abantu bakhona ukuthi sivele nathi njengamaciko sithi edudu kuzo zonke inhlobo zikaBK bonke abalandeli bakhe sithanda ehlangana nehlile bafethu sihlala siyithanda insizwa sohlala siyikhumbula njalo masilela sikuyaka ngengoma yoba khona lento ukuthi awubona uBK siyacela ukuthi abantu ke kungathi bangakhona mayiphelezela sizolekela ekhaya bathiwa uyophelezela ngosuku la ngesonto siyobe sikhona ke nathi siyaqinisekisa sizophelezela ngeqhawe ngoba iqhawe liyithi liphinde libomuza abantu leyikho konke nje umuntu wabantu ke uyamazi ukuthi uvela ngemali ke ngempela